In die nuus vanaand. Die oorskot van nog 2 mynwerkers van die Ikapa myn na die oppervlak gebring, meer as 'n maand na 'n modderstorting 5 vaskeer. Minstens 180 beseer in Iranse missielaanvalle op dorpe in Israel. Hartlike goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die oorskot van nog 2 mynwerkers wat verlede maand in die Ikapa myn in Kimberley vasgekeer is na die oppervlakte gebring. Nog 'n liggaam is vroeër die maand gevind terwyl die soektog na nog 2 voortduur. Die 5 mynwerkers is op 17 Februarie amper 900 meter ondergronds vasgekeer na 'n modderstorting. Ikapa Minerals sê hulle weet waar die 4de liggaam is, maar dat dit tyd gaan neem om hom na die oppervlak te bring weens die toestande onder in die myn. Die mynmaatskappy het 'n paar weke gelede gesê dat die watervloei in die skag waar die myners vasgekeer is, druk op die pompstelsel plaas wat die herwinningsoperasie bemoeilik het. Die mynvakbond NUMSA sê hulle is verlig dat vordering gemaak word. As NUMSA, we will continue in full commitment in making sure that we continue working with the company, in that at the end of the day we brought this matter to the closure. Although we know that there are now legal processes to be embarked upon, we will equally assist the families in necessitating that due processes are adhered to the law. Ikapa Minerals sê watervlakke is nou onder beheer en dat streng veiligheidsmaatreëls tydens die herwinningsoperasie geld. Bendegeweld het die afgelope weke aansienlik toegeneem op die Kaapse vlakte met verskeie noodlottige skietvoorvalle wat in gebiede soos Mitchellsplein, Mannenberg en Bishop Lywes aangemeld is. Owerhede sê die herstel van veiligheid in die gebied het volgehoue polisieering, gemeenskapsvennootskappe en getekende ingrypings nodig om bendenetwerke af te breek. Die polisie sê bende wetywering, onwettige vuurwapens en dwelmhandel stook die geweld aan, ondanks voortdurende pogings om misdaad te bekamp. Inwoners leef in voortdurende vrees na 'n toename in bendeverwante skietvoorvalle. It's out of control. I mean, where is the police? Where is neighborhood watches? Why aren't we being protected? Our police in our Cape Town area can do more and more in cooperation with the Metro Police, with our city police, and we can win the fight. Die beskerming van kwesbare jong mense is die sleutel tot die bekamping van bendes en bendegeweld. The reality is that teenage pregnancy and male delinquency is direct contributory factors to the high levels of crime that we see and are the feeders into gangsterism. Misdaadkenners sê bendes en bendegeweld op gemeenskapsvlak moet in 'n ernstiger lig beskou word. When you have a boy of 15, like I can count, telling you he wants to grow up to be a 28 general, then you realize education has failed, churches have failed, every form of moral education has failed. Kenners sê die oorsake van bende en bendegeweld moet getakel word om te verhoed dat mense by bendes betrokke raak. There are other bigger social issues that society faces, and those social issues are jobs, the economy, and we have to make sure that we create opportunity for everybody in the legitimate opportunity structure, not the illegitimate one. Die ontplooiing van die weermag op die Kaapse vlakte sal na verwagting aan die begin van volgende maand begin. Daar word verwag dat dit baie sal help om misdaad in bende geteisterde gebiede te bestry. Die Kontant in Transito Vereniging, SITASA, sê hoewel syfers vir 2025 en 2026 toon dat transito rooftogte met 51% gedaal het, is daar kommer dat KwaZulu-Natal steeds die episentrum van die gewelddadige misdade is. Die erns van die aanvalle is aan die toeneem, veral langs die N2 en M4 hoofweë. Daar is veral kommer oor die gevaar wat transito rooftogte vir die lede van die publiek inhou. Shot fired, copy. Shot fired, copy. Suspect, rifle, copy, rifle. Hoewel KwaZulu-Natal berig is vir die meeste transito rooftogte in 2024, is die provinsie nou tweede na Gauteng. Die syfers vertel egter nie die hele storie nie.
Vroeg in Maart op die N2 Suid het 'n 8-man syndikaat 'n gepantserde kontant afleweringsvoertuig voorgekeer en plofstof gebruik om die voertuig oop te skiet. 2 veiligheidswagte is gewond. Volgens die polisie is die Transito roofsyndikaate hoogs georganiseerd en gebruik hulle hoë kaliber vuurwapens om ook omstanders se voertuie te kaap om hul ontsnapping te vergemaklik. There is a big boss who runs this operation. His is to get information on where the car will move, and then he will know who he needs. Then he will get his people to go and do the job. That's why most of the time you will find the criminals who went and committed the robbery on the same day, but they've got no money. The guns they do have. Where is the money? Because the money went to where the money must go. We don't know how they get paid for the job that they did, but there are big people who sit somewhere in posh estates running these operations. We are getting to the runners, but our aim is to get to the kingpins who are running the show. That's why these CIT robbers are so brazen that when they see police, they rather die than risk being arrested and having to tell the police who sent them. Sitasa sê die aantal Transito rooftogte het afgeneem danksy samewerking tussen die vereniging en wetstoepassers. We're making great inroads, and it's only through this collaborative effort by assisting each other and working together with law enforcement and the South African CIT companies and industry that we will see the numbers further go down. We need to keep on working together, we need to keep on focusing on these criminal elements, and we need to make sure that we bring them to book and we put them behind bars. Terwyl die polisie en private veiligheidsmaatskappye steeds intelligensie deel om die syndikaate vas te trek, hou die ernstige aard van die aanvalle 'n beduidende bedreiging vir openbare veiligheid in. Build One South Africa se leier, Dr. Mmusi Maimane, het 'n dringende beroep op die regering gedoen om die implementering van die nuwe brandstofheffing uit te stel, te midde van verwagtings dat die prys van brandstof volgende maand tot ongekende hoogtes kan styg. Kenners verwag dat die prys van petrol met tot sowat R4 'n liter kan verhoog en die van diesel met meer as R8 'n liter, nadat die voortgesette Midde-Oosterse konflik oliepryse die hoogte laat inskiet het. Volgens Bossa sal 'n hoër brandstofheffing 'n verdere las op vleisvoers verbruikers plaas. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die verhoging in die brandstofheffing verlede maand in sy begrotingsrede voorgestel. Die nasionale vergadering sal Dinsdag die 2026 fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle oorweeg, soos vervat in die begrotingsrede. In terms of the fuel levy, the total increase will also be in line with inflation. The general fuel levy will go up by 9 cents per litre for petrol and 8 cents per litre for diesel. The carbon fuel levy will go up by 5 cents per litre for petrol and 6 cents for diesel. The road accident fund fuel levy will increase by 7 cents per litre. Bossa het 'n dringende debat in die nasionale vergadering gelei om 'n oplossing te vind vir wat hy beskryf het as die verrykende ekonomiese gevolge van Amerika en Israel se oorlog teen Iran. Hy sê die internasionale krisis gaan Suid-Afrikaners hard tref. Citizens are going to feel this in their pockets. They're going to know the inflationary pressure. It's in the taxi fares, it's in the bus fares, it's in the food they eat. Maimane het 'n beroep op die regering gedoen om die verwagte inflasielas op Suid-Afrikaners weens die stygende olieprys te versag. If we are serious about protecting our people, let us take the court judgment on VAT and say this House has the right to delay the implementation of the fuel levy that has been increased so that we can shield consumers. Die voorgestelde verhoging in die brandstof en padongelukke fondsheffings sal na verwagting voedselpryse opwaarts dwing weens hoër vervoerkostes. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu het Iran daarvan beskuldig dat hy 'n gevaar vir die hele wêreld inhou en dat hy gestop moet word.
Dit volg nadat Iran gisteraand ballistiese missielaanvalle op Israel se dorpe uitgevoer wat naby 'n kernaanleg in die land is. Netanyahu het die dorpe Arad en Dimona vandag besoek. Iran sê die aanvalle was in weerwraak op Israel se aanvalle gisteraand, waar tydens die Natanz Iran verrykingsaanleg geteiken is. Minstens 180 persone is in die missielaanvalle op Arad en Dimona in die suide van Israel beseer. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. Die Iraanse gesondheidsorganisasie, die Red Crescent, sê die VSA en Israel het reeds meer as 80.000 geboue in aanvalle beskadig sedert die twee lande op 28 Februarie met aanvalle op Iran begin het. Iran se parlementêre spreker, Mohammed Bagher Kalibaf, het gewaarsku dat kritieke infrastruktuur en energieaanlegte aangeval sal word as sy land se kragsentrales geteiken word. Kalibaf het gereageer op die Amerikaanse president Donald Trump se waarskuwings dat Iran se kragaanlegte aangeval sal word, sou die straat van Hormuz nie binne 48 uur heeltemal heropen word nie. In Londen het tientalle mense die strate ingevaar om te betoog teen die Amerikaanse-Israelse aanvalle op Iran. Dit terwyl die Britse regering Vrydag die VSA se gebruik van sy basisse vir militêre operasies in die Golfgebied goedgekeur het. Die veldtog is daarop gemik om Iran se aanvalle op skepe in die straat van Hormuz te verswak. Our membership of NATO drags us into the war, which the majority of British people oppose. Every poll shows that, as do the majority of American people, as do obviously all the peoples of the Middle East. So it's a deeply unpopular war of aggression. Intussen het buitelandse ministers van die G7 lidlande gesê, hulle is gereed om die nodige maatreëls te tref om globale energievoorrade te verseker. Hulle het ook hulle ondersteuning bevestig aan die G7 se bondgenote in die Golfgebied te midde van Iran se aanvalle in die streek. Net hierna 'n menseregte naweek in Nysnag hou, bly by ons ingeskakel. Welkom terug. Terwyl die Afrika-Unie die jaar 2026 as die jaar van water en sanitasie verklaar het, word plaaslike veeboere deur 'n waterkrisis in die gesig gestaar. Die sektor dra sowat 30 tot 50% by tot die landbou bruto binnelandse produk, maar die nasionale gemiddelde damvlak staan slegs op 59%. In waterskaars provinsies soos die Oos-Kaap en Noord-Kaap lei langdurige droogtes tot veevrektes en stygings in vleispryse. 'n Enkele bees drink byna 40 liter water per dag, terwyl 'n melkkoe tot 120 liter daagliks benodig. Dr. Florence Nerera van die Nasionale Veeboerevereniging sê vee in gemeenskaplike gebiede moet kilometers ver na die naaste waterbron trek wat dikwels besoedelde riviere is. Waterbesoedeling veroorsaak vertraagde groei omdat dit nie die nodige voedingsstowwe bevat nie. Water is not accessible, for example, during extended droughts, like in the Eastern Cape recently. You see that there is animal starvation, one, because the ground doesn't give sufficient grazing. So they are thirsty, but they also don't have food to eat. And eventually, what do you see? You see that we have a limited supply of our red meat products and the prices go up. Dr. Nerera meen meer moet in die sektor se waterinfrastruktuur belê word om skoon water aan die vee te verskaf. Most of our animals survive by drinking in the open rivers, which are infested with worms and all kinds of pests. Some of that water is full of soil, so that affects even their growth and the production of milk that we need. So water infrastructure, especially irrigation and delivery to where the animals are, is very key.
Sy sê inheemse beesrasse soos Bonsmaras aard beter in droogte toestande. In addition to that, is also looking at producing feed or feed sources for animals that don't require a lot of water, like small amounts of water, like the sorghums, the orphan crops, the cowpeas, crops that can thrive with very minimal water, but that can be used for feeding our livestock. So there is a lot of climate smart technologies that are available out there. Dr. Nerera meen groter beleggings in waterinfrastruktuur kan ook help met die skep van meer werksgeleenthede. 'n Menseregte naweek is in Knysna in die Wes-Kaap sommer met 2 feeste gevier. Besoekers aan die tuinroete dorp kon die eerste Knysna Afrika kunstefees en 'n Italiaanse straatfees oor die afgelope 2 dae bywoon. Die goeie weer het gesorg dat inwoners en besoekers in groot getalle opdaag. By Lurie Park was die klem op die viering van kuns en kultuur. Plaaslike kunstenaars het met die ondersteuning van die Departement van Kuns en Kultuur se Afrika Inheemse Renaissance-program die kans gehad om die gehoor met hul talent te betower. It's actually quite cool to see so many people who have come out today to celebrate Human Rights Day, given everything going on at the moment, and the weather's quite cool. There's some really nice art pieces on show and some cool stalls that we've seen already as well. We're laying the foundation now for the first all-inclusive multi-genre arts festival in Knysna. We've had many other festivals here, but not an inclusive festival. This is the first festival where the artists of underserved communities are being showcased, and it's something that they haven't had access to for many years. By Thiessen Eiland in Knysna kon feesgangers 'n voorsmaakie van die Italiaanse kookkuns geniet. Die Italiaanse fees is vanjaar weer gehou nadat die fees verlede jaar duisende mense gelok het. And look at the vibe, it's absolutely fantastic. How do you invent something like this in Knysna on the island? So many people, so much, it's just a fantastic vibe, and it is fantastic for the garden route. Dis die tweede jaar wat ons die Italiaanse fees reël, en soos ek weet of mense weet nie, maar die Italianers het laat 1800s in Knysna aangekom. Hulle was silkspinners geweest. So daar's redelik baie Italianers in die area, en ek en Karin wat die saam die event organiseer, albei van ons is lief vir Italië en lief vir Italiaanse kos, en ons besluit hoekom nie. Later vanjaar in Julie kan inwoners en besoekers uitsien na die 43ste Knysna Oesterfees, wat nou al 'n bekende jaarlikse instelling op die dorp is. Net hierna, die Proteas skitter teen die swart pette. En dit is dan al van die Afrikaanse span vir vanaand. Ons is môre aand weer om 6:30 terug hier op SABC2. Geniet die laaste stukkie van die naweek. Totsiens.